Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы саяхат. Тема урока путешествие. Саяхат, путешествие. Біз, мы. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Біз саяхатқа барамыз. Мы пойдем в путешествие. Біз автобуспен барамыз. Мы поедем на автобусе. Біз ұшақпен барамыз. Мы полетим на самолете. Біз поездбен барамыз. Мы поедем на поезде. Біз жаяу барамыз. Мы пойдем пешком. Екінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Второе задание. Посмотри на картинку. Послушай, повтори. Автобус, автобус. Ұшақ, самолет. Поезд, поезд. Велосипед, велосипед. Есте сақта, запомни. Мен барамын, я пойду. Біз барамыз, мы пойдем. Ол барады, он пойдет. Она пойдет. Олар барады, они пойдут. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Третье задание. Ответь на вопрос. Сен үйге немен барасың? Ты на чем пойдешь домой? Біз автобуспен барамыз, мы поедем на автобусе. Біз машинамен барамыз, мы поедем на машине. Біз ұшақпен барамыз, мы полетим на самолете. Біз поездбен барамыз, мы поедем на поезде. Біз велосипедпен барамыз, мы поедем на велосипеде. Біз жаяу барамыз, мы пойдем пешком. Төртінші тапсырма. Оқы, ойлан. Сәйкес суретті тап. Четвертое задание. Прочитай. Подумай. Найди соответствие. Біз ұшақпен барамыз. Мы полетим на самолете. Біз поездбен барамыз. Мы поедем на поезде. Біз автобуспен барамыз. Мы поедем на автобусе. Біз машинамен барамыз. Мы поедем на машине. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.